Ki samla jong seng United Democratic Party jong nongpo constituency menta kasingi kilai lum yalang ya ginong kitkam jong circle bat ki unit baper ki bahap mahpo nongpo constituency ha ka hadian maladap banjit yaki kum ginong kitkam la ayaki daki appointment letter la ne ka kot jingpen scam sebarok ginong kitkam ki baladap banjit ha ka jing lethung ha ka langgi shenong ha gini kasingi lawan ban mi kmat daki presiden bat ki secretary jong circle bat ki unit baper ki baladon la ka komiti ka bapura kabalong ru ha keju kapor kejing kendulang bat kejing bersyamlang ban penklanya ke parti hanong po constituency da kejing tmuru ban wanra ya kejing job ha kene ke kenti ke bamanta nanong po constituency ki nong ilam ki bahakmat hab ajeng keren kilong bag parti UDP omdei bag klain tang hanong po henry hakeleng jong gari kasijentia ki nong kersan jong parti UDP ki rehamba bat kidon jengkermen bag parti kanyo shibun ki MLA bat yo ru ban lam lenti ya ke sorkar jelah Hagan ke singi lawan ruban saki daw MDC jong nongpo constituency uba abalajit rani u presiden jong parti Haribhoy uba donbok khomdej u general secretary ke parti na Haribhoy district uba Michael Karhunai u las foros marngar ubri presiden ki samla ke UDP hanongpo constituency uba Jeffrey khomdej ubri joint secretary ke UDP Yutwing ke jela bat kiwe de kinong yalam ngi khmi lenti bagi samla ki jungi ngiri gisni kimde shu ki samla ki badang ap ka jingelam tu ki wepan ngi khmi lenti bagi samla ki jungi kinlong ki samla ki badelam ha ki shnong ki thau ki jungi ngi khmi lenti bagi samla ki jungi kinom de banlong ki ding pengkiang ha ki shnong ki thau ki jungi ngi khmi lenti bagi samla ki jungi kinlong ka nuksa ya ki wepan ki para samla iba don bok khamde iba Jeffrey khamde mane la dapat keren baka nompo konstituensi ke konstituensi ke babal ki pe khamat lo bat masuk sarong banong baka nompo konstituensi kade ke konstituensi ka bom jumpa kala banjit ekonomi kemat kajingla jong dari boy district panio ya dari boy district ro kade ke jingsan jong nompo konstituensi banginang banjit yo no yalang jungi imahe atau di lapang opo tang lai benai lo chief minister ilala banwandra ya dari boy district kade ke jingsan joki riuramba kade ke jingstat joki longkemi kade ke jingstat joki samla jok atu po pakilala panwanra yo nong mi khmat futpoi hadu ka kadar panlong ku chief minister bat ba kan long ka jingker ku ka bakrau na ka mata kade boy district ke joki ngiru inang iba ya kade kadar ka ba riuramba ki jogi ku jong babir ikong kuen ba kiwe riuramba ki balong ki khapa ke jogi kira dia penprat penidenti na kementai ke juga ngaruh tiap ngaku apa dia tu siapa dia dia dan ini ki kediat benai kalau dia benai priori benai mat ki jinjia ki badan marsin syah suspend ubah meral ubah Vincent H pala ulah pun yang awang ba balajit pi mental kenti nama ubah meral lah syah peseng dia berpi banian mental kenti na kaseng kongres ong ubah pala presiden beramba pi waktu selai ke by election nak benda ka pisah election mbak klik mahi mo makan daga sisai kita dengan nak mai juga kuno ya ubah pala ong aila dia ka makan keren dia kino yalam ngala itu ya ubah merah lagi kan bat ngala penceyong adu kata-kata ba hidang don kiba khan ban penbi yang agaknya nanti buat pak meral ngan dokumen sibun yang kalau komprekam ke bangi ke bawa meral persang peniat bawa jok nompo konstituensi ni nomor sibun semua kata nga amat ya kata ban ngakwa banga ngande ubah ahmad ubah alam apa jok nompo konstituensi adu besar badon bok lomdong adon kata gaji yoi bawa meral ulang ubala panialam nak bersama dong katakan ngaruh ngangai bangan nomorsan ya ubah merah badade UMLA ubah syukut tak akan keren ubah melek yang akam tang sansnya mundi ibat keren mau daga baburong ya ubah ada sakit sama hati mau kio baburong sansnya nyuji UMLA jadi hok benar tak apa sansnya bro dan ini gaji persang jong UMLA ubah dol bentar uban halong lu kandidat juga sang UDP niangin mau pak meral un sayalam ini nak kerja kepada ngiyi gaji
persang ke jungi bentre wat ada idon ha pedeng ke jinge ke bakrau kum opposition ha tu ko lela persang ban yat sama lagi senang ban yang kedua ingin pai pa nang senang ban su thu ingin jinge ingin pai pa nang senang ban yang kedua kerpang ingin samla jo kadong ka than ke jungi ban yo ngau yang jinge ke bakum ki samla gidan la persang bentre kita habanga ngai kata balenga ngan chukwa bersulong nak tahu MLA mata-mata lada boleh ulah tho hi banlong lada dia nak pok konsil no long istimo ngin nom kerki ngin nyidi ban ailan nyidi ban ketiu san snem kimilati ayu bangila ban le naga bentaban ketiu ya kayo bakon ku bangong mane umahe dong diri lapang yo chief minister dia tak apa san snem lain dem hadin lain dem isayo ku chief minister iba merah udahnya kata ability ku ulang chief minister lada bangi ku kisamla di mamata ngin yo ilang dia kata ka yo ngaku apa mapiru pinyo i kata i kumbala keren i ma ara kan sai makdok mene kejingla ke jungi bandran apa assembly ban wanra iki isu ki badai po ka bagi we na sabar konferensi ru iya ya ki isu ke bawa merah keren apa juga assembly kadang-kadang gawe kapan kabakung kisah melaru ini menuju hilang nak bertaban sanjur ya kedong pakatan ke jumi kadang-kadang bosnya ujang not ke barok ya dan tip ke bosnya ke bakumno haga bosnya ke bakang walur long haga ni gasna arjara kuat kamta ma arjara kulai pada boklo bosnya lupa bakata gaji bosnya it has come true kadang-kadang ngalai tu aku dok nalmo Hindi damay iba't iba yung sergi. Pagkatapos na nung snap arjan at uwi. Pangalayo ay kanig cimpaw pagkanay kanwan urlang magkanjang kumdi. Ba't pagkanay iya kanig cingkalang, yung kanig snap arjan at uwa. Amday ta ganong po. Lamba ganong po, kawan ka cingkalang, haga mau muslim, kawan ka cingkalang, kawan mau di, kanwan ka cingkalang, wadhakan ikan cirang konsumsi. Yang kapungkroy ni para abang teman dalam don ni bakwa pan election pan tiket mereka bah hadir kan tu kenai kelajak no wan biang seway hadir kan tu kenai kenai kelajak no ia nak mikiran tani gini ringin trend tai gini bala don lepas bat lembah juga ni kan lumpok konsumsi larang api kita kam kita trade jauh kan ni kan lumpok konsumsi kita samla ke table simra kita ramba kita trade barang khot jauh konsumsi jauh parti UDP hang ni kan irang masyarakat kalam nanti akan kerja siang syaki parti konsumsi kami kita apa kan kita dong kata jadi bawah juga kadang kecing kemen hagi samla kalau we kita kan pala lagi samla kita hagi imane kita lagi kecing sen hai kecing kemen kita kata malam kita lagi kecing sen kita di beriuk betul kan sim ban pray ban syakri mau nak bentang katoga ka mission lalama ka kamalang lane aku nunggu bentang ban bila baru banjir tu kita nak itu kisahlah kita boleh kami jelaskan kita boleh kami syakrilang kita pula ban bu ini nama itu kita kecil klik di situ kenapa kita ban tray di kampalang hari jadi ban kali ka kam sai masih apa dengan orang itu kumne kan maka di syakri muslim kali dia koi ban bentang hari jadi ban kali ka kam sai masih saya percaya kalau itu mana sebelah kentini semua kita betul klik kita betul bikin sokian kalau kita terima kejadian kini sementara politik kita orang terdiri lain seperti mana kita betul bikin klik kita betul bikin sokian ban syakri ban tray ban baniki yang bahagam yang keroi kepan jauh terima kejadian itu kita tahu kata kita senang tahu kejoki kan perlu ini ban ini sementara pada join ke politik kalau kita pada pimpinan kebukaan kita bersim pimpinan panesok. Bagi kita kuah ini ya di development hagi bertabaro. Kuah ini kembang ni, kuah ini yang school, kuah ini yang surat kunci singkit, kuah ini keroi par hagi yang parok hai. Nama lain nama pisutu bahagian ini kebisun siapa itu democratic country. Kongkari India begini. Bon diberi kepada hakim sorkan. Kikuah lebat tray, tray kim don dia kata kecil light load bagi 8 tray. Syakte ni. Kapan orang ikut tak? Hendai diberi kepada light nak kata apa? Kidon dia kena
ya kene ka bor ka lenti ka lan pagilapan syakri bat bantri na kata daw ki join syakane ka parti ka jingtu ji ka lam na ka ta ni I ka lawe ka ba ai krimen je ka dong ka than ke jogi ti kita kena keren di bahasa jala keren bagan nompo konsumsi kalau ka nomka konsumsi ka badan bok pala kilapan badan bok ni por pala dep ya kata melawan len mereka jing shisha ka bagi kami I mentah kalau ba ka nompo konsumsi na dek ini ki sakli konsumsi jong ka riba district ka nompo ka de ka we ka ba mantap ya hak ba kidan armut kinong jalan kung kinong ikmat lalu MLA or MDC ang nompo konsumsi ngimdei subanikran than kata-kata sepang kumno ban yale election ar mulai reka ek ba kidan kam hamni kalong ban penne ba pin bat scam ban penne ya kani ka ba pilai do ban lupa baik ba kamde ban duno nanga napi naga nompo konsumsi lagalong hagajide bag MLA election ar mulai lani hagajide bat election MDC ar usah kadiban upunta Aku tak sedap untuk naik ke jum so naruh upset tak. Benar saya bakal. Jadi itu jam dikonsumsi jam ke UDP circle nompo, sub circle nompo, circle nompo. Kadai namar ba lajang election. Kenyang kaser kelalen. Ngadang doon sa sistem bilor mampu asya kawal ko pro hamal priang menta napoy ha quarter final election menta ro sa tangakmut tingin ha banyak kran ni election kanong po mapi kisamlan po bat mangi kinong po ngat pa musling pilong Hebreu budan po by ba meral bon sim in sarung sa UDP mentay larung sa tangki kidak lah tangki kidak ini hikmat kini keladon lang sa UDP kung may iru lang doon mo perlo nang sakyan niya ang naladay ko mentang si itu ibi bupanya ke RTI siapang ke performance yung ki MNA naripoy hapo assembly ngan hangar ko agupi bat kata ka jubang naka bor jong assembly ko ni uba George Sando MLA jong kumroy Ukraine South Arsin tansna magudan nater aka ha opposition kami la ba meral bon Ukraine South Waisin Hakisan snap urung no sa sarkar laduna hingga kiwe MLA kibangan ng kunay hampir babiyangan sa strike nila dan bukan tang sisin kena heading minute dan bukan laisin dalam panahon talasal dan bukan laisin basausin bat lanyo meral bon way nagi MLA ubanang mangkran kitu gijingkran yung menay sa pang-reservation policy siapang kata kakitin kasi bukan rumno angka bentar kopra yang ke constitution juga India kilong kibade karibuhay karbar mga badan lang ni bagkiwi-kiwi babir kaya le kat bala batkran sa sarkar ba kajing yo cambio jam hapo ba district ripoy la kalong kana mentaro kade fast kan kade bendong ni namar mangimlang sa duna hakiliang baro dalam kalang kajing nang istat diktibit om komputer ma om kayer ma biang te kumakalang mentap de kani kam daya hap durthan batngi krishna langi de ki kriam ki punar ki boy ki war ki garo ki kino trabajo kam daya hap than
Dekade ke kamram jong ngamat jong pingan pues non saka ik mangumud banong. Banjir yang ke parti kaba imsni berperkat nak mentari dengan kam negeri beda. Ku mengelakkan itu apa jong ke distrik. Ka UDP kaya le ya kata trong jong ka. Batai kita kata rugi sarung UDP apa jadi lam jong bangun bau. Pior Presiden Bujam Nun ubah berkat suki berai suki nateng tengah pintar yang Presiden suki pelan dalam ini gerai kau dalam gerai bade tepi kalau kita deuneu pendidikan ubah parti kepentingan ru deu ustaz kata bok apa UDP ngamong dua hilang ke pendidikan ngamong nakaya ni ke performance dia di sansan lalai. Dan mafi kisamna PM mentah lawai jupi. Ndai mentah lawai jupi ngaleng latman. Nalakali babero sansan betul nyo. Hak politik semarang batu bengah di dalam pun kemudian ni. Dekat-dekatlah babirina. Tidak ada bakalan tak kejingkan buat kena ya bahkan saya kena yang di dalam teman yang apa? Dengan saya ini kita, barang tak pi ikut samlah serang berkentai, nim penet jimun, bagi kain stingi kena election, katakan kain stingi kalau begitu. Nalaw man kene baka parti UDP hari boy wat state kaya le election. Kaya le parti. Kasawat ki kandidat. Hindi ki kandidat ki pengasilan namla kandidat parti yung UDP kam ay tiket namla kan kandidat yung ka. Teka UDP kaya le kandidat. Kaya le election. Habang parti kaya le election. Collecting our party, baru ki voters, lain ki nongshong senang ki peladon ke kerten hak electoral roll, kadang kamram jam ki banjir jano, ya ki nong mikman, ki badan kador, ki badan kurang, kumbadan buat George, nganam kan parti, kumbadan buat merah, buat kiwe-kiweru, buat ladang ilah balik utak, collecting our party. Ngila dan bentang hakabat syakri hakabate bat hakabale mentul ya kerja negeri ujungi appointment order ka ngila ai fi kampi na ka kot sadara ka ba issue ai so hangtu ka don ka jingtho kami ai ni ba punwa ya ki pelengor kata ka lenggor ka lom ba kitri ya ka kam Hirung hakane kejuli menteri kumkinong kikam jom kaneka parti naga pecah kasai masina hindrai kamput tangkatan kajing sisya hitung pishim pimi nala kajong kriye menshim ni kabenta na kabenta bangkit ya kadauba jom karibat kajajah beliau kaparti UDP juni kum malayalam bala maithang kumjur bala pensiel kumjur bala nakalian jom yang melihat juni syafi baro bala pintu berham kumjur ibala matai syafang kejian nanti jom keparti UDP ke juni kadai keparti nganomban yang saya kata kadai keparti kapala su barum ha hagi jimut kising bakhan jom kajai pendiri berjoni bak lada on palat nama UDP kumbang mentang alum dan syuk kawai pakai parti kapal syimkia kawai yalam yang haribat kajai pendiri berjoni kanai ke parti kepala sukhiat ha hagi Islam berjoni pat kanai ke parti kepala syim yang isu di babun jom kajai pendiri berjoni ni kukikun samlan nama kata habangi rum syek parti dah kaju kajik siam dah kaju kerkomperkat
katmei berkat kata kalau ia kepenting ia kali berkerja benar jadi naya kuat ya wer ya baru Islam omtang katne ini pada kemensim di syakri jongi yang kali berkerja benar ayat setang makne nak bagi sim yang kali kelentor makne bab yang berkerang banyak persediaan syurga ni habang sim yang kali berkerja tu kilong yalam kilong hitam tu seperti Jikatin Pak Omong, bakane ayat lontang ijing sedang ibarat. Pakistan bermi syai'e jeli, banyu iru, bakumno katme berkat sejogi kepati, kumno kari berkecek beriu demi kamat dijingnya, kumno kasai hima sima kaperkat perdayan jeli gelong, bakumno ru bagi simpen taru bagi rap weng dijingnya, kayu weng jong ka yubi yang akan nomrin basyim ya shibun ki isu bar berkat akan lagi shibun ki jingnya pak khatam lele nak lagi salah jong ka parti hibro